bisa naho biteye ubwoba bwinshi cyane, bisa naho ari igikuba cyacitse. Ni amakuru agezweho agaragaza agahinda igisoda cy'u Burundi ndetse na benshi mu baturage b'u Burundi bongeye kugira nyuma y'uko havumbuwe ibyobo bigera kuri 4 birunzemo imirambo y'ingabo z'u Burundi muri Uvira. Ni amakuru yamaze kujyanze ndetse yamaze kugaragaza neza ko abarenga 320 bari muri ibi byobo bashyinguwe mu buryo twakita rusange nk'uko byagaragaye. Ni inkuru yababaje benshi cyane ndetse bavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kuba gipfira kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, igihe kurasana gukomeye cyane kwagiye kuba mu guhera mu bice by'imirwano yo kwigarurira uyu mujyi. Abasirikare benshi cyane abagiye bajyanwa ku butaka bw'u Burundi ngo bajye gushyingurwa ni bake cyane, abiganjemo bakuru ndetse abandi bagiye barengwaho n'itaka nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho yagaragaye umujyi wa Uvira ukimara gufatwa, ubwo ibinyamakuru bitandukanye birimo na Mama Urwa Gasabo ikorera ku butaka bw'u Rwanda yanyuzaga kamera mu mujyi wa Uvira agaragaza imirambo yari iri kuribwa n'ingurube, ndetse ibintu byababaje benshi cyane. Izi zari ingabo z'abarundi kubera ko zari zishwe, ndetse benshi ntabwo babashije kujyanwa ndetse n'imirambo ntabwo yabashije gushyingurwa bitewe n'uko puresha n'igitutu cyari kibariho. Ubu tuvugana amakuru aragaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi benshi cyane bagiye bagwa kuri ubutaka bwa Uvira, bagiye bashyingurwa na bagenzi babo ku itegeko riturutse ibukuru i Burundi, by'umwihariko kwa General Neva. Bikagaragazwa na raporo zagiye zitangwa. Ese abasirikare b'u Burundi baza ku butaka bwa Kongo ko batagaruka bari hehe? Ko imibare ikomeza kugenda yiyongera yaboherezwaho, nyamara hakorwa ibarura bikagaragara neza ko bari ku mirongo y'imbere ku rugamba badahuye n'abagiyeyo, kandi abagarutse ari imirambo nabyo bikagaragaza neza ko badahura n'abari bagaragajwe ko baguye kuri uru rugamba. Ibi byahise bituma hakorwa iperereza n'igenzurwa rikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, ndetse ndavuga mu nkengero zaho nyine aho bagombaga kuba aba basirikare bashyingurwa. Hagaragaye ibyo bigera kuri 4 bitandukanye, aho izi ngabo z'u Burundi zagiye zirohwa ndetse zikarohwamo nyine mu mva rusange, niko twavuga. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo nabo barimo, ariko ngo ntabwo ari benshi cyane. Ibi byateje intugunda zikomeye cyane hakurya muri leta ya Gitega, ibintu byanatumye hakomeza kugaragara ubwoba bukomeye cyane. Abasirikare benshi cyane barenga 300 nibo bagaragaye muri ibi byobo. Biravugwa neza ko bashobora kuza gukurwamo bakaba bajya gushyingurwa mu cyubahiro. Bizakirwa gute mu gihe hazagaragara imodoka ziri mu imirambo zitunda zijyana ku butaka bw'u Burundi zambuka ku mupaka wa Kavimvira? Ese abarundi ubu noneho iki gisirikare cyabo kizafatwa hehe, bitewe n'uko byagaragaye neza ko cyagiye gisa n'icyagurishijwe ku mirongo y'imbere ku rugamba? Ese abaturage b'u Burundi uyu Neva arabakizwa n'iki ko bari banakomeje kumushyiraho igitutu kubera ko yagaragaje kudahuza gukomeye cyane n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ukekwaho no kumugambanira ngo azamuhirike ku butegetsi, utarifuzaga ko izi ngabo zijya ku butaka bwa Kongo zingana gutya? Ibi byobo 4 amakuru agaragaza neza ko ari ibyobo bidacukuye ngo bijye hasi ahagana kure, ahubwo bifite ubutambike bunini cyane. Icyobo kimwe kirimo abarenga 120, ikindi kikabamo ngo nk' 130, gutyo 80. Habaruwe abagera kuri 300 hafi na 20 nk'uko inkuru zibivuga, kandi biravugwa neza ko abari ababonetse hari n'abagiye bajya mu bindi bice bitandukanye, abagiye barenzwa y'itaka umwe. Ibintu byongeye kwibaza, ese iyi ntambara izarangira gute? Umujyi wa Uvira kugeza ubu urakontororwa n'igisirikare cya Kongo FARDC, gusa mu nkengero zawo muri metero nke n'ibirometero bikeya bitewe naho uturutse hagaragara imirwano ikomeje kuba isibaniro. Nanone abarundi baracyari kuri mirongo y'imbere ku rugamba ikomeje gutuma bahatikirira. Igisirikare cya M23 cyagiye kigaragaza neza ko ingabo z'abarundi zagiye zifatwa ku rugamba zigifitwe, ndetse harimo n'abakuru muri bo nk'uko byagiye bitangazwa, ariko AFC M23 ntabwo yigeze ivuga neza ko hari imva rusange, kuko ibi ntabwo byayirebaga. Abarundi bakomeje kugaragaza neza ko batewe akababaro n'izi ngabo zabo zaguye kuri ubu butaka. Izi mva rusange rero amakuru aremeza neza ko mu gihe zaba zitangiye kuba zitabururwa kugira ngo aba basuda bajye gushyingurwa mu cyubahiro ku butaka bwabo, nubwo bitaremezwa, ndetse bimwe baravuga neza ko Tshisekedi ibi ngibi yagiye abikora mu gushukisha General Neva amazahabu menshi cyane, kuko ingabo za leta ya Kongo zo zendaga gushira ku rugamba kubera ko hari hagiye hagaragara
kugaragara gupfa ndetse n'imitego myinshi cyane ambushi karabutaka AFC M23 yabategaga. Ibi rero biranateganywa ko hashobora kuza kugaragara ikintu gishobora kuza gutera isoni n'ikimwaro igisirikare cy'u Burundi bikaza kurangira kihakanye izi ngabo. Ibintu byavugwa hehe noneho mu gihe izi ngabo z'abarundi zaza kuba zihakanwa n'igisirikare cyabo? Ese bavuga neza ko ari abahe basirikare? Ko byagenze gute ko ibicare baba bifite ni nabo bagiye bashyinguramo aba basirikare babo, ariko ntabwo byigeze bivugwa cyangwa ngo bigaragazwe. Ni nayo mpamvu benshi batekereza neza ko hashobora kuza kubaho kwihakanwa ku buryo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Abenshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba basa naho badafite morale igaragara nk'uko byari bisanzwe, kuko ubu tuvugana ntabwo turi buze kukubwira imiripuko myinshi cyane yabereye mu bice bya Puezero, ahubwo turaza kukujyana hakurya za Masisi. Ariko mbere yuko tujya Masisi ndakubwira neza ko ahitwa Puezero, niwumva Puezero muri iyi minsi jya wumva amasasu, nta munsi w'ubusa hatabera imirwano. Puezero wagira ngo buri musirikare wese nizo nzozi ze ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse na AFC M23, kuko AFC M23 kuva yahigarurira ntiryama ntituza igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi babasunika benda kuyitura inyuma kugira ngo babe bahigarurira. Ariko izasarambwe nazo bitewe nuko zamaze kubona neza ko zihakoresha neza, ndetse hari ahantu hari strategique mu rugamba hahurira imwe mu mihanda ndetse n'iyorekeza za Minembwe, ibintu bifasha n'abanyamurenge gukomeza kurindirwa umutekano. AFC M23 yanze kuharekura neza, ni naho yatsimbaraye. Ingabo za AFC M23 zagiye zigaragaza neza ko ibi bice zanze kubirekura, kabone n'ubwo drone z'igisirikare cya Kongo zagiye ziza, inyinshi zagiye zinahanurwa bitewe nuko intare za Sarambwe ziri muri iyi misozi miremire cyane ziba zikontorora buri kimwe kiri kubera muri ibi bice. Nkuzangurutse nkujyane hakurya muri Masisi, ndetse ndakubwira neza ko Masisi ho ibiri kuhabera bisa naho ari amarorerwa. Ibisirikare byombi ndavuga AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo na coalition iri kubafasha bakomeje kurasana ibiturikane byinshi cyane. Bisa nkaho urupfu rwa Wiringoma rwatumye haba ikintu kidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko yanakurikiwe n'abandi basirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bishwe na AFC M23, barimo abasirikare bakuru ndetse n'abajenerali babiri. FDLR yo ubu tuvugana bamwe mu bari basigaye bayiyobora ubu ngubu ntabwo bakiriho, ndetse bikagaragazwa neza ko AFC M23 yagiye ikora ibikorwa byinshi cyane byo guhorera Wiringoma iminsi 3 gusa ishize amaze gupfa. Bisa nkaho igisirikare cya Kongo cyahuye n'uruva gusenya. Abakamanda benshi cyane ndetse n'abasenior officers mu gisirikare cya Kongo barishwe, ndetse FDLR yo ubu tuvugana isa naho yamaze gutsinsurwa muri ibice bya Masisi, kuko ahitwa Nyabyondo niho hari hasigaye, ndetse no mu bindi bice izi FDLR zarakubiswe ndetse zikurwamo nk'uko byagiye bigaragara. Nubwo bimeze gutya ariko drone z'igisirikare cya Kongo zo ntabwo zoroheye uyu mutwe wa AFC M23, ibintu byagiye binatuma nawo utakaza bamwe mu basirikare nk'uko inkuru zagiye zibigaragaza. Ariko kandi ntabwo igisirikare cya AFC M23 kize gihagarara, kuko cyagiye kibona intsinzi, ndetse n'abasirikare cyaba cyaratakaje si benshi ugereranyije n'ingabo za Kongo zakomeje kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi basa n'abatinye gusubira mwabira bice bitewe n'ibyo bahaboneye mu nkundura yo kwerekeza Goma igihe AFC M23 yazaga iturutse muri iriya misozi kugira ngo yigarurire ibi bice. Ariko kandi abawazana bo baragaragara cyane, Abarundi ndetse n'itsinda rya Blackwater n'abandi bacancuro batandukanye, dore ko bivuga ko n'ingabo za Angola zitezweho kuza gutanga umusada muri ibi bice nyuma y'uko zimaze kugaragaza neza ko zageze ku butaka bwa Kongo. Amakuru n'amashusho matoya byasirikiriye byongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyongeye guhanura indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yari hagurukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yerekeza ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko aho yagombaga kurasa mu kibaya cya Rusizi ndetse na Minembwe, ikaza kurimbura ibirindiro bya M23 ndetse na Twirwaneho MRDP y'abanyamurenge ikomeza kugenda ifatikanya na M23 mu bice byo kurinda
kwigarurira ibi bice bya Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge batuye muri ibi bice. Inkuru iragaragaza ko iyi ndege bivugwa neza ko yari yateguwe ku buryo yasaga naho ije gukora imperuka ku birindiro by'ama23 ndetse no kurasa defense kugira ngo abasirikare b'igisirikare cya M23 baze guhungirwa ndetse bakwira imishwaro bize guha imbaraga abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi banyura ku butaka kwa divansinga nyuma yo gushwiragira ndetse no gutatanya M23 bakoresheje iyi ndege. Inkuru zivuga neza ko iyi ndege yamaze guhanurwa itaranasohoka neza mu kirere cya Uvira. Iyi ndege yarashwe ndetse ikaza kugwa mu ishyamba. Amakuru avuga neza ko iyi ndege yaguye hafi n'ishyamba riherereye za Kabunambo nk'uko amakuru abigaragaza. Ni inkuru yagaragaje ko igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda gishyigikira ndetse kivuye inyuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ku bufatanye bw'aba bayobozi b'ibi bihugu bombi, yaba General Neva utetse igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Amakuru aragaragaza neza ko M23 nyuma yo kumenya amakuru ko hari guhagurukirizwa iyi ndege hariya i Bujumbura hakoreshejwe igifaru kinini cyane. Igifaru cyagombaga kurasa iyi ndege ariko bikavugwa neza ko uko bari babipanze atari ko byagenze kuko yarashwe na misile zigera kuri 3 nyuma yuko M23 yari yiteze ko indege ishobora kuza kuraswa na misile imwe kuko basaga n'abayitegeye aho iri buze kwinjirira igerageza kugira mu kibaya cya Rusizi ndetse aho Kabunambo niho igisirikare cya M23 cyari cyayitegeye. Nyamara ntabwo byaje gukunda kuko yaje kuraswa na misile iturutse Puezero kuko iyi ndege yo bwoko bwa Su-25 bitewe n'umuvuduko udasanzwe ibigenderaho yaje kuraswa ikimara kurekura ikibombe kimwe, maze ikibombe cya M23 ndavuga roketi yo guhanura indege ntiyabasha kuyifata bitewe n'umuvuduko yari ifite. Nyamara indi mbunda ikomeye cyane ya M23 yari iherereye hariya za Puezero niyo yabashije kurasa ndetse inahanura iyi ndege. Inkuru iratangaza igihombo gikomeye cyane ariko nanone ikerekana umuhati igisirikare cy'u Burundi gifite wo kurimbura abanyamurenge ndetse na M23. Ibi kandi birongera kugaragaza neza ko iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye M23 yakomeze itanga warning igiye zitandukanye ndetse aho yagiye ibwira igisirikare cy'u Burundi ko ari ukubaburira bwa nyuma izi ndege zihagurukira kuri iki kibuga zishobora kuzahagurukira rimwe M23 nayo igahita ihohereza ibikompura biremereye cyane nk'uko bigenda bigaragara. M23 ibice iherereyemo n'imisozi ifite ubushobozi bwo kuba yarasa mu bice bitandukanye by'ingenzi ku butaka bw'u Burundi bitewe n'uko ni ibirometero bitari byinshi cyane uturutse Uvira werekeza hariya i Bujumbura ndetse no mu bindi bice by'imijyi ndetse aho M23 benshi bibaza impamvu itarafatiwe umwanzuro ariko kandi benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yishyira muri risike zikomeye cyane zo kuzisanga ari mu ntambara adashobora gutsinda n'uyu mutwe bitewe n'uko igisirikare cye cyakomeje kugenda gihabwa amawarning menshi cyane agiye atandukanye n'uyu mutwe bitewe n'uko indege zihagurukira kuri ubutaka bw'u Burundi arizo zonyine zikomeje kugenda zizengereza M23. Ubusanzwe indege zitandukanye zahagurukiraga ku kibuga cy'indege cya Kisangani aho zihutaga cyane ndetse ahari ibirometero bitari byinshi cyane ugereranyije no guturuka i Bujumbura. Ibirometero biherereye guturuka Kisangani ku kibuga cy'indege ugera za Uvira mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bindi bice bya Minembwe na Puezero ahari harazengerejwe n'izi drone za leta ya Kongo. M23 yagiye ihagaba ibitero shuma bigamije kuburiza mwimigambi ndetse no kuhagaba ibitero bigamije kuhangiza hagiye hagaragara no gutatana abacancuro bakoresha izi ndege. Kuri ubu ngubu bikaba byarahaye M23 umutekano w'uko indege yari yose uretse twa drone two mu bwoko bwa kamikaze tw'ubwiyahuzi ndetse n'utundi two mu bwoko bwa CH4 tudakanganye cyane ariko duhagurukira muri ibi bice tukaba twagira ahangaha aho M23 ifite ibirindiro ariko izi nazo ziraswa umunsi ku munsi. Kugeza kuri ubu ngubu nta ndege iremereye cyane y'intambara ishobora guhagurukira Kisangani. Ibyo M23 yakoze ndetse ikabikora ari ibintu yapanze, ibintu byagiye bituma benshi cyane bavuga neza ko igisirikare cya M23 strategie kiri gukoresha ari strategie ishobora kuzatuma igisirikare cya leta ya Kongo kisanga aho cyari gifite imbaraga ho kurwanira mu kirere naho nta mbaraga zigihari. Kandi niko byagenze uretse kuba indege zahagurukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ntabwo byemewe ndetse ntibinashoboka ko zahagurukira Kisangani kuko hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Nanone amakuru atugera haravuga neza ko ingabo zangura nazo zamaze
bamaze kugerageza kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma y'uko iyi Sukhoi 25 ihanuwe ndetse ikaza guhanurwa ku buryo benshi bavuga neza ko M23 yongeye guteza igihombo gikomeye cyane izi ngabo ndetse no kongera kwiheba kuko ni imwe mu zatangaga umusada ndetse dore ko indege nyinshi cyane zagiye zihanurwa bisa nkaho Tshisekedi mu bubiko agomba kongera gutumiza izindi mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ahandagurira intwaro. Ubu M23 irimo irabyinira ku rukomeye ko amashyi mu gihe ingabo za leta y'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bamaze kwifata mapfubyi. Ibi byaje gutuma ingabo za Tanzania ziza gutanga ikimeze nk'umusada nk'uko amakuru abivuga, ariko ziza guhagararira mu nzira aho ingabo za Angola arizo zaje gutabara ahitwa Kiriba bageragezaga kugaba ibitero kugira ngo baze gutanga ramforo kuri iki gisirikare cyari cyamaze gucika intege. Amakuru avuga neza ko Kiriba ingabo z'u Burundi nazo zafatikanyije n'iki gisirikare cyangura, ariko bikaba bitabagendekeye neza nk'uko amakuru abivuga. Bagerageje kunyura Kiriba biranga, bagerageza gukoresha kadrone k'ubwiyahuzi kugira ngo barase Minembwe, biza no kugerwaho barasa ahitwa Rundu. Ahangaha ni agace ka Minembwe. Bivugwa neza ko inka z'abaturage ndetse n'abari baziragiye aribo babashije guhitanwa n'iki gitero. M23 nayo yaje kugaragaza neza ko idashobora kubireberera, ifata umwanzuro wo gutangira kohereza amakompura ndetse n'abandi basirikare bagenda kwataka Kiriba bitewe nuko babonaga neza ko ingabo za M23 zitari nyinshi muri ibi bice. Ibyatumye izi ngabo za Angola ndetse n'abarundi bisanzura bagatangira kuba bagaba ibitero bitandukanye ku baturage ndetse n'ibindi bice bivugwa neza ko M23 ikontorora. Amakuru kandi aravuga neza ko M23 yongeye gukora operasiyo zitandukanye, operasiyo zari zigamije kwisubiza ibice yari yaravuyemo aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi ibi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane. Ahari hamenyekanye amakuru ko kuva M23 yava mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Ruberu ndetse n'ahandi, bisa nkaho abazarendo bari batangiye kuyinjira. Ibintu abaturage bari batangiye kuvuga neza ko bibabangamiye ku buryo bukomeye cyane. Iza Sarambwe zamaze gusubiraho ndetse zirwana inkundura, aho igisirikare cya wazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nkeya bafatikanyaga muri ibi bice baje kongera guhita basubira inyuma. M23 isa niyongeye kuyisubiza 85%, ubwo abaturage bari baragize igihunga gikomeye cyane cyo kongera kubana n'izi ngabo. Inkuru kandi zitugeraho ziravuga neza ko ubwo twagarutse muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira hakomeje kugaragara uruvunganzoka rw'abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, aho bivugwa neza ko abasirikare bagira ku mubare w'ibihumbi 2 bongeye koherezwa kuri ibi bice, aho baje gutanga umusada ndetse no kongera imbaraga bahari bitewe nuko bakomeje kugenda batsindwa umunsi ku munsi. M23 ikomeje kugenda igaba ibitero ku ngabo z'u Burundi, izikomeje kugenda zihagwa ni nyinshi cyane ugereranyije n'imibare y'abahagwaga mu minsi yatambutse.